تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سری تعریف اللہ تعالیٰ حق بے شمار درود و سلام، درود و عظمت، درود و برکات اسم برزات اقدس و اطہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سن فضل تحسان یم ربن مسلمان پنن کاربار ترویت، پنن گربار ترویت، پنن عیال ترویت پنس یت گرس اندر جمع کر اللہ کرن تہن تو سون سمن پنہ دربار قبول، یہ بنائن سانہ خطر ذریعہ نجات، سانن والدینن ہند خطر بنائن ذریعہ نجات. ابتدا اندر کر میں آیت مبارک تلاوت یوتان شیخ صاحب نماز کرن اختتام انشاءاللہ توتان روز بہ تہ برونٹ کن کھڑا. اللہ تعالی کرن بیان انما المؤمنون اخوہ، بے شک چھ مومن پانوین بٲے بٲے، یعنی مسلمان اکس مسلمان سن بوے. یت حدیث مبارکس اندر کر نشاندہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ونت کہ المسلم اخو المسلم، اخ مسلمان چھ بیس مسلمان سن بوے. یعنی مسلمان گوس پنس ہمسایس ست، پنس رشتہ دارس ست، پنن یارن دوستن ست تت پٲٹھۍ پیش یُن یِتھ پٲٹھۍ یہِ پننس بٲیس ست چھُ پیش یِوان. حالانکہ اگر أزِکۍ حالات وٕچھو، أزکِس حالاتس منٛز چھِنہٕ پننس بٲیس سۭتۍ صحیح معاملات، أزکِس حالاتس اندر چھِنہٕ پننٮ۪ن رشتہٕ دارن سۭتۍ صحیح معاملات تہٕ وۄپرس سۭتۍ ہمسایس سۭتۍ چھنہٕ کتھٕے. مگر اسلام تو اسلام پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ أسۍ ہمیشہ گٔمٕتۍ امہِ بٲیی چارُک درس دِوان. پانہٕ ؤنۍ تھٲیِو سُہ ماحول، پانہٕ ؤنۍ کٔرِو سُہ رشتہٕ قٲیِم یُس رشتہٕ تۄہہِ نِش اللہ تعالیٰ ہس مطلوب چھُ. انما المؤمنون اخوہ، پٔزۍ پٲٹھۍ چھِ مومن پانہٕ ؤنۍ بٲے بٲے. حدیث مبارکس اندر کور بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان چھُ سُہ اتنس وونُکھ نہٕ ییٚمۍ نماز پٔر، ییٚمۍ روز تھا، ییٚمۍ زکات دیُت یا ییٚمۍ حج کوٚر، بلکہ فرموکھ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ییٚمۍ سٕنٛدِ زبٲنہِ سۭتۍ، ییٚمۍ سٕنٛدِ اَتھٕ سۭتۍ بیٛاکھ مُسلمان آسہِ محفوٗظ، سُے دیُت مُسلمان قرار. اتھ حدیث مبارکس اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہوے درس امے غرض خاطر، یہوے رشتہ مضبوط کرنے خاطر چھِ بار بار یہ جماعت پنن قدم گٔمٕتۍ برونٛہہ انان أتھۍ درسس، أتھۍ رشتس برونٛہہ پکناونہٕ خاطرٕ. پانہٕ ؤنۍ کٔرِو بٲیی چارُک ماحول قٲیِم، اللہ دِیِن اَسہِ تہِ پانہٕ ؤنۍ ماے محبت، اتحاد کٔرِنۍ عطا، اتفاق کٔرِنۍ عطا، اسلامُک تہٕ ایٖمانُک اتفاق کٔرِنۍ عطا. اَسہِ کٔرِنۍ دُنیا تہِ آباد تہٕ آخرت تہِ آباد. سانٮ۪ن محترمن یِم سٲنِس نادس ہر وِزِ لبیک چھِ کران، ییٚتنس بُلاوان چھِکھ تتنس چھِ حٲضِر سپدان. یِم اَسہِ اُستاد چھِ پنٕنۍ محترم، اللہ تعالیٰ ہس منگو رۄبا یِہنٛدٮ۪ن قدمن تہِ کر رٲچھ، یِہنٛدِس عیالس کر رٲچھ، یِہنٛدِس رزقس کر ہُرٮ۪ر عطا، یِہنٛدِس رزقس کر برکت عطا، یِہنٛدِس صحتس کر رٲچھ، یِہنٛدِس صحتس کر برکت. پروردگارا یِہنٛدۍ معصوٗم اولاد پروردگارا تِہُنٛد دُنیا تہِ کر آباد، تِہُنٛد آخرت تہِ کر آباد. تِم بناوکھ یِہنٛدِ خٲطرٕ ولد صالح، تِم بناوکھ یِہنٛدِ خٲطرٕ اولاد صالح، تِم بناوکھ یِہنٛدِ خٲطرٕ صدقاتُن جاریہ، اور یِم بناوکھ پننٮ۪ن والدینن سان، اَسہِ سان پننٮ۪ن والدینن خٲطرٕ صدقہ جاریہ. تہٕ بیٚیہِ چھم گُزٲرِش یِم اَسہِ ییٚتہِ چھِ محترم، یعنی اَسہِ چھُ پنُن برادر اکھ، تٔمِس چھُ اَسہِ ییٚتہِ نکاح کوٚرمُت تہٕ تٔمِس چھُ کینٛہہ دۄہ ہٮ۪تھ بچہِ ہسپتالس اندر بٮ۪مار. أسۍ تہِ کرو دعا تہٕ مگر اکھ اصل چھُ یہِ سانہِ طرفہٕ ادبن تہٕ احترامن گُزٲرِش شیخ صٲبن کہِ یِم کرن انشاءاللہ ٲخرس پٮ۪ٹھ تِہنٛدِ خٲطرٕ دعا. اکھ معصوٗم بچہِ، تِم چھِ کینٛہہ دۄہ ہٮ۪تھ ہسپتالس اندر زیر علاج. اللہ تعالیٰ ہس کرو زارٕ پار رۄبس شفایہِ کٲمِل کرُس عطا. ییٚمہِ گامہٕ کٮ۪ن بیمارن سان پروردگارا ییٚمہِ علاقہٕ کٮ۪ن بیمارن سان، یتھ مجمس اندر یِم بیمار تِمن سوز شفا، ونن وٲلِس تہٕ بوزن والٮ۪ن اندر
अंदर यम बेमार तिमन सो शिफा सान गरकन अंदर यम बेमार तिमन सो शिफा तो बेशे सदर हल्का वतरसिस वालिदै मोहतरमा ज़ेर इलाज हस्पताल अंदर अल्लाह ताला मंगो परवरदिगार तमिस कर शिफा अता तमिस कर शिफाई कामिल अता अर्श वाले शिफाई कामिल कर अता तमाम बेमारन सान तो इस दिमो दावत पन्न मोहतरम शेख फदीलत मोहतरम अल उस्ताद रियाद अहमद वानी अल मदनी हफिज़हुल्लाह तो यम बोजनायन पन्न मुद्र